За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Мэдээлэл технологи харилцаа холбооны үзэсгэлэн ICT Expo талбай дээр болж байгаа юм байна. Тэгэхээр тийшээ очиж юу болж байгааг хамтдаа үзцгээе. Газраа ороод үзээд явчих. Энэ дотрын сони юм болж ах шиг байна. Юу юм бол энэ яаж ондоогоо үзэх юм бол Сэндэгээд аппликейшн татаж аваа. Баяр хүргэе. Таны дансанд 500 гэнэ нэмэлтээ. Ой. It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine is here, can take away. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, fly away. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along. Hoverboard авах даун үзчихэж байна. It's the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Сонь сод юу вэ? Жин хасагдах массаж. Тоглох ч юм. Тий. Хөрөл медаль эдлээ тоглох байлаа ч. Ямар тоглох? CS:GO. Улсын авар хөрөл медаль. Ингээ баахан үзэгчтэй тэгээд. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Can't nothing bring me down. The love is too hard to bring me down. Can't nothing bring me down. I said. Энэ одоолоо тоглох юм шүү дээ. Bring me down, can't nothing bring me down. The love is too hard to bring me down. Can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel. Сурлаас уулна. Хаан банкны аппликейшн руу ороод, хаан фэйсбүүк рүү ороод, фэйсбүүкийн найзууд руугаа нэг төгрөгийн үйлчлэгээ шийдвэрлэснээр манай цуглаанд орох боломжтой байгаа шүү. Гоё юм хожичвол Та үсэн шүү. зүгээр байна. Яа та гоё юм үзэн байна. За. Эзэн боллоо гинэ. Юм хөөгчсөө гэж. What you wanna do? Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like